Ipo inacho naum mashinani. Kabisa. Yes. Okay, karibuni sana. Mwish? Ipo sana cheupe. Njukie kana kagu ketie mutegeri wa Meru TV. Kuma kuande kuraba twailetie Meru TV TV inene. Na enitegairwa Meru nationally na kinya ndingi. Yes. Mbere ipo yana ntuko kwithira bena batu. Rito rako pita wakakimboi. Pensunda mwanasiasa kuma gicigo mbunge kia Tigania West na inaonkoromba giti kia MP bariuga nau MP ni mama. Yeah. All the best kibabu winthe, all the best. Na kwa hivyo thikirio ngomba guthwa gicibirua ni ntongera kana ntaura antu batigania West uge arabu tutegerete bure tumeni SMS yu tumeni ciuri bira kwina bio kiri mweshimiwa wenu tubi akethra akibucokeria antu kwena arua antu ba sentiment tumeni SMS yu bara arabu tutegerete bure twina mweshimiwa wenu kinyawe kirabu kwenda kana bukienda ba guthithiria no buthira bukibera ni bio yongwa kirabu kona kitibwithitwe ndene icigo mbunge bio na bila shaka bakawethirwa bakibura kethra bakathithia kana batethithia. Karibuni sana. Iteni rutero Facebook Meru TV Kenya na rutero YouTube Meru TV Kenya tutenambere kuthira tukiaraniria. Karibuni sana kiri mubango jo katwamberie na mantu jaraja kari kire ntukwe na rua. President no kari rutero Meru. Nethire twa atindite Meru ntukwe na rua. Na among mantu jarambere kwithirwa akiariria inkona neigire na good days nyingi sana si antu ba Meru. For example, inkona na wire akaeja na 45 million tia wakairasi 30 na kura mbas ya Burerure na ugite akaya na 70 million ya multipurpose hall in Burerure na ugite akanenkanira 25 million for 20 classrooms and then skuru imwe ya primary Lutero ru 2 million na kwithirwa akia antu ba bonda bonda bakirwa shend na kuina 500,000 ombere kwithirwa akinenkanira kiri team ya United FC ya rutererwa rwa Igembe toto ni 142.5 million biraja nire ntukwe na rua Meru kato darimi kana turumba kugatia utagerete ndiunga ya President William Ruto nontu tiru areja Meru iri ntukwe mbere nethirito akija for so long na waita nethero agitwa promises iraga atethiria gitarire na according to you bwana Mundi. Yes. Promises tikwithirwa tikinyanira kana what do you think? President wetu Kenya na kuja Meru na kuja Burerure is a blessing to the school. But per se in terms of Kedomo kina a lot of challenges currently. Nonto uketa mandoja fees there's a lot of challenges and andi alimu barali Mombasa for the conference. Ndolia mwalimu barabara no barale almost half. No mejukuri agira principles kweta nara niroba discuss so many things. Among them barara ginyamando jagu jugai the school fee. Na the school fee ka list from ere other high. That means total dropout and the percent dropout in ene. So many things chichete wrong. So kwaja na good days in a school at no engaged is okay lakini I think it should be looking now in atwetere terundu arugire budget ire kwira kurukire more money has been put in education. Yes. Lakini now we are waiting to see nonto for those 3 years there's been a lot of challenges in the school. Chukuri cha chena nya insurance icha within the school. Capitation has been with a lot of challenges. Ire bati utriko to school. I think manya bati weta in phases. I think the last phase baba to go almost 20%. 50%, 30%. First disbursement but the 50%, 30% in a 20%. Lakini schools are in debt. Iko tumaona ensibongo batumbenya with a conference. So we have a lot of challenges in education. I think if budget you go nenkaniri nene ikena madi percent, I think we can take the problem on the still there's a backlog. So wachukuri bo ya Burerure gutete kandene Meru na iwo branches uchiro kedriga nenkaniro na chomenya meita diraja ikeja then we put a big tick on the branch
that's a blessing in Meru nonto askue kuguneka ne what all those lakini me I'm looking on totality in our schools we have a lot of challenges. Okay. So many. Nonto when you address a nation kedhomo ikyo backbone. Na kedhomo na day school. Day school fisi we kongero get day school. I'm going to be a generation it dhoma. Nonto nyoga tandene you are very ngenu kona nto fan bata dhoma tabaregere. Abaere tu swept away by the system. Nonto by expenses. Okay. Day school to the end, day secondary free. Bejicho they can get a primary free primary. Now to in a senior and junior. University there's a lot of challenge also. Nonto system running and the like. So we have a big problem in education sector. Okay, talking about That's why Corona didn't changes. Evidently, when ukona PS alitorali kubitok agigwa Android kana imbi tourism. Bugeta inomba kutua. Schools is a matter of being very practical. Don't you think maybe kama ronde yate kumbana na manto jara yari exactly. Yeah, challenges you on the environment quandaries. And we have so many. Now they transition. Ugeta nandija schools the national schools majority of the national schools betere non diba kwenda capitation nambi bajukia na baba ingi adro batikujukia 400 ukajukia 800. So you find these schools are almost grossing. Okay. Ugeta these schools wakikwenda kuinga bona mndena te komba kuthitho nonto kire au ariri manto ma principles intronere bakiwa bakongera mbecha. Reason being chukuri mbecha ile choto maskuru itekongana na babwa option ile batino kuongera school fees kenda bombo sustain yana school. At the same time asiari na babate gwitikaniria manto jo nonto kinyeire ireo ile bakura barite thaite kaba bangi bakomba kuita mbecha ira. And then what should be done because thirikari none kwa niongerete mbecha lakini mbecha ira ichukara yakaite kongana maskuru kato bati gwita mwankari kukana thirikari ke bati push beta and this 500,000 kiri timu ira yukareo lakini wingi aeza na mandate kiri MPs banao beta kuthingatira kumikishiwa kwamba mbecha hizi kumba kwa delivered kana promises hizi kumba kwa delivered. President Kethero kamatite mbecha like $2 million is a lot of money kuthira wina chona kunenganiro wau I don't know but Kethero kamatite mbecha then inge awire like 70 million and all that do you think imanto cha komba kujurwa thai mbere tumba kuitakiri maybe elections considering kuna other promises nyingi sana ira mero bethero bagikira anytime president Kethero ari mero cheupe ibo anonto bachiuria piu bibile and yes ingokari jamani onejura na mantu jau yonde yarirwe ndio so kiathokira kia burerure ikiathokira bangi negita te unto head of state kana ofisi ya rais na monini owe para ukirire goro bagwa ituyite burerure ikurari na mibango irendeleete so kuya a promise mbecha nane nkanira no monka kwithire kwina mibango irari ariko no of course uri mutongeria wa nthi ituonete twe wa mbere kunenkanira mbecha yayu no inenkairwa kinyani barabari bari mbere yawe so no mbue mbecha irari planine yawe embuo I believe bagita biathone ya view no mwanka mtu ethire ena something jarene ati umba wita utheri on other promises ira igwithirwe ukimburia kithira ikaujura kana kithira itiujura oni nge support thirikari na kuringana burambikirwe no nkuire from where I sit promises ikojura chionde no to at some point nauire bondi ya skuru chairman iba munenkere iba provide account number agekira pesha cia kwambiriria project ya gwaka irasi so eu igintu like kikambiriria immediately bathirania na mantu cha plans and all that preparations igintu kikambiriria orio
na inkumenya iu i project ikojura nontu naejanire kinya timelines kuri naejanire timelines ya 6 months that ikethira chiwita atia chikujura tutina gitumi kia kundoubt promise igekwa we can only be optimistic tutikauge my friend amundi akua kithira promises wigeta atia ikojura mwambiririo twambirairie na mantu ya jau ja kuua tukabwithiona so ku conceive poro kwenda kubwithia na ku pronounce then actions ikeja later so nontu president naugire project ikojura na igakinyanila ntina gitumi kia gwita atia kia kukararia kithira bukabwithika kana butibwithika inkumea bukabwithika na kinya Meru na muthikiria wa Meru TV katwirigire mantu jau jageta atia jakojura kwina challenges muchore okwa my fellow politician aweta challenges ichi na kithomo nyingi budget ira ikiri kithomo ne kiri yani mbecha ira itengi ki budget irathomerwa 784 million iu mbecha nyingi na inkumenya thirikari kayonete challenges iu na nio ikwenda gwita atia ku correct with such a huge budget kwa yes mathina yaomba kwithira yario kwamba kwithira kuri antu ba kusafa hapa na pale but thirikari na mibango nontu bwa gutenga mbecha jaiu cia kuthiria mathina jau. But okay, otagera ri yes. Then why would the teachers batrimanite Mombasa bomba kuwa boy bakuona ara bakinyite mwanka thai kira option ira bainyo ne kuongera school fees nontu bakona mbecha iri na kaniri maskuru itikwana na number 2 nontu competition ni kuyetereri kwatwika ma principals bara baingi bate kumba ku maintain ana ndene maskuru okay akuthira mbecha ni kwana na nisi uketa for the education ura kupatere kabisa then nikigitumi ma principals no bakwa bongere school fees ikia tuminda kwira au mbere komba kwithira ikurari na challenges na thirikari no kumea challenges ni irario na ipo ntu bakuongela mbecha kiri budget bagekira mbecha cia kithomo nyingi nontu kinya president naugire mbecha ira ciikiri thai itane kirwa ringi mantu ja mbecha guchererwa na challenges icio onthe cia skuru ciegie mbecha ipo ntu kuona nao thirikari ni kuthithia correction kethira ni PS bitok akaritwau aka moved elsewhere menya iu nao ni njira cia thirikari ku correct mantu jara jati wita atia kana kubwithia jara ku jati wita bwega ja rekebishwa kenda kwithira mantu ja kithomo jaran smoothly so I would say moving forward tukona mathina jau jagita atia ja kithirwa nontu thirikari tikekiri there is something positive ja budget iu gwikirwa na ikongelwa kwina something positive PS ura kethira no atiraumba ku steer mantu jaraja bati kubwithwa na wakwebela twinongi na no tukari no muchemanio ne ju tukari so in the coming days ndaumba kuwa tukona ugaruruku betikiri nkuria tri mheshimiwa kinya PS yakaitaitwa gitini kwina measures nyingi sana ila tuyagwa anytime kintu yakikioka no tutika kia mwaka jwake school unrest chithiro tuire ku for so long na anytime muntu boboroka kwina measures ila investigations report ikandikwa sikuwa maybe urasithiri maskuru ya baterigo kwa kethiri maskuru standard ila bateri kuthira yo ku make sure arita by safe for example mantia ya karikire tweto ya utumishi girls ikiantu kiaria kieba sana ana bengi batere otoro na investigation tiu yikuthithwa igoro indironere arito aciari bakiringiro thimu bakiro bachokia na skuru nontu bakura bachokia na skuru uti ene yani uti arrangement irio ya kuonia aciari bara for real ana bo bachoka skuru ira by safe mwaga kwatukania aciari bongo bakaeta bagwatane baite skuru na bawe batu ukarea gutoni kithira maybe ni standard ire batere goko kiri doms kuthithwa kana kurekebishwa tutechokia na beto skuru don't you think kinya thirikari ni ko lack behind not to
into iba bati komiki sure kethira cukuru ura baure cukuru cio kwe miario ile kumira nete kumira ikaingwa na nja yora tuonera utumisi ke ingi na nja na bare moi kuma cukuru ni kethira dirisha igekrwa iso chuma irana bakaremani kumira in case of anything na bate kuthingatira bamenya cukuru cionthe cio change mitaratara yeji kinya PS yakaritwari na kwa tuika uti changes irarito implementation ira kutuika irio kwibira change kweli cheupe ipo ya nonto bwa biuria biu sorry now mantu ja utumishi academy na skuru ingi irakwithara kwina unrest ndaumba kuua kenda kusolve thinera kana kuthiria thinera is a collective responsibility nonto tuka revisit issue ya utumishi after investigations ikuonekete niana baithirie ndom yes nonto bwa kwithira yani batari na kwanirwa nonto bwa mantu manana mana mantu jaja rita jageta mwanka kiri achiari upbringing ya mwana nonto broke ethira orerete mwana oku ukaithira umurerete in such a way ati umba kuthwania guta kana kubwithia ntu bura bomba kura kuthiria kuita mioyo ya ana bangi ipo ntu kuika kwa deputy president na wetere ontu bu kiri address yawe au aturi achiari itubati kwithira turi responsible enough no ni president au aturi achiari tumenyere ana betu kumenya imbi mwana wita through ukethira yani wina mwana every step of the way kenda tumba morals cia mwana kuinstill morals kiri mwana kenda kinyeta na ara skuru kutwika ina control ati kwina mantu ja mwati umba wita atia kubwithia nontu boritani bura onete muchi na ukikuuria mantu ja ku correct thina ija mantu jau twina jo uriwa ijethirite jario na ijethera jario na guchinjia maybe PS kutiumba kuthiria mathina jau policies kana mantu ja mibangire ya thirikari ti untu bukarika overnight na tutiumba kuwa thirikari nikiri kana kwina mantu itiwita atia itikubwithia yakethira kwiyo yambiriritie tutiumba kwirwa yonthe ya wita atia jara ya kubwithika yonthe cheupe what I know is that okay akuona budget ni wikirwa sort out issues cia kithomo capitation na mantu yau yangi na mbeca ingi ciuchererwa ukona yau ya kithithika na wachoka ukona kuchange officers ba thirikari ubakithamwa ni it is evident that thirikari ni kuona kwi mantu jati wita and I'm sure kana ndina uma a lot kana mantu ja maingi jokarika in the background jara tutiumba kwirwa yonthe unanona ibukarika so ni atankua thirikari ni kumenya na tukona mantu ja maingi jagita atia jakibwithika bura kitwe mbenda twithira twina patience na tutikethire twina culture ingira karaja kera umira ya ku complain so much tukethira every time the populace kana twinde twikaraja katuri na kurega kunganirwa kana twina kwinyilika ntikumenya igukari such that kauntu kanini kauma ukaigwa kelele ingire so itubati kinya kunenkera thirikari kanya bakethira bena time ya implementation yes okay kana tagere ruterene rwaria pengine rwarumbire kutharugichumirie kiri event iu yukari ontu kwena rwa nontu itukari na atongeria babaingi bakwaria nyari mwanya for example yangabana wetu no ugire na chokiri nkatho of course kuna mirangire thithitwe na irawa amto flowers tia werira hari moyo kwina yara ya thithitwe na kuna yara ya thithitwe of course ngavana na ugire ya kwamba miru nithirito ina thina ya insecurity na omba kwithirwa akiwa imbibiru akiwa kwina antu askari baba EP bombite kwithwa bakideploy around 2500 arutererwa kwita watia
ndumuru hizo signs alafu anagwa kwina bangi nabo 2500 kinya wewe ombite kutumwa sign yeti ania nara wamba bo bwithara bukiumira sana na kwa hivyo agwa wamba se kuthira kithira wamba ibwethire tubukithira no tukinya askari bara bare aiti bamwe baretero rutere ne rukenda bomba ko kabiliana na wamba but mheshimiwa Amundi, do you think Meru really thina ya wamba ni birite because it's quite unfortunate particularly when you talk of insecurity particularly in this area yetu ya county ya Tigania na Ndegembe na quite unfortunate unaona nyambe ugate mwenyeji unaona no tu witnessete mbali osinge mono me what I see I think ikuaga seriousness na kuaga commitment number one dengi datakara Minister for Internal Security Kipchumba Murkomen aina hapo arale baragoyo some place ndaona akiaria na stamina na akia na very strict na akiwa akicheza na mimi bunduki tuchukue akethera nio ya prago guko ya been using very innocent right I think we would have gone far not only they are convinced uria antu bakumenyekana na bitande byao bikojwa bakuya bakajukia ng'ombe bageta Samburu na story iwe kathira na tukathika antu na antu bageta no kugapore munene oborichu engwa ageta no swale as a country na ndethira ethaibo bagweta kusima antu 80 80 is so many thousands and thousands of kilometers kuma Meru inde aja baba 80 batejo ora baumire 80 bageja na tuko ya 80 ngira tukatika uta innocent drive nonto up to that I think Amanda Ngo my friend Amanda Ngo less than Amanda Ngo